wese nehinda akandi kaireka program simuka we bari kubona itwe nyengi akaya hati akande no kutwe gaitaho na muno muniwe anyakore hamulimo twatanka ubudakika burabero kake abo ensonga zitalizimira kandi kikuru tule naiwe kanayo naitwe program ni yemu okurora tutambura mpaka saa 3 za nyengi akara ontukuletera makuru nyamwingi akanda buri kimwe cyone kitutekanirize nyenjakara ya Kiroken no kutambura niwe tukatambura niwo katambura nitwe mpaka shaha 3 muri reje basebona abanyabo muri rekurunji ntubakira on program ya sistemuka kandi turi emanzi yo mshija emanzi yo mkazi Chobtunji Charity kandi nyine rake kasanga kiya kiki twenda twahirwa bwashesha twagira amagara go kubasagara ko mesho ganyu okubasa kuganira ahambere reje no mwihanga ibiri kutwataho ibiri kutufaho okutwakubasa kuguruka umusofori obunde abaneyotsia obundi hakajiro wacira hakajira owahonokaho mukama naye bare owabusheshesa kasheshekera izoba obudakika bwatwogireho nimuje kutsasira joma chomujungu chaeza chaye changa mukayara no banza wa muronda waza kuronda za seriyo number rero manyaviha but all in all better late than never and here we are okutambura niyo mpaka shaisha tu aba Stanbic Bank bajangu be cyo kucerwa tikiza kubacerereza bo bagumza mubatandisiraho okubasa kututambuza mpaka shaisha tu mbweni watakagira ngo kirerirwe okuzomba Stanbic Bank okigura account nabo okabasa okutandika byentunguka kabando kwa liyomba bitwaza mbweni aho nho twatandikira barunjimwe kuruni impango okutambura niwe mpaka shaisha tu ya aho ine kutogaitaho akandi ngo kutwakwijukiya kingura account umwaka ngo gwatandika akingura account hamna Stanbic Bank ebintu kugendere kurumba bari mu ihanga liyona abahikire nibabaza buri ndimi zone zo kubana bitegereza simbere batanga ku saving rundo kwahura no bukubo inakaka akarukunanaki akandi ukingura nabo nuko nyenkya ebintu biraba bitarukugendera kurunge bahikire basobole kwereza ohereza mu biyensibe mukengo kamutu ine Gideon Senyomo akandi rumaziro kwa nahe ko field okuba na seru umukozi nkawe kandi rukerire asobole kuba namuntu ikiyaho nemirime yarukuba nakora kandi tuongere kugarura muyo warukuturora amani ngwe bintu tebikabayire kandi ine kuba noteka mu amani Senyomo twakwakira sebo program simuka webare twakwakira amazina ngago Senyomo Gideon Eshongano mu rugo rwanje amurundogu vino mwami abera ogunaenda kutuganira na mnonga chikwati no kushobora amato muri murambara izo rya nyuma yabasyo ebere International Women's Day bityo kabashira tegerize International Women's Day chitwaka siteka tejo kuganze tekesha yona ntobashira twakonja kuteka tekao bareba bashija bo mutano kalake kasangati n'ubushira bo mutano katwakire abera tunomnonga turamusiye namnogi wari na TV West iwakuteka town kubasika akugambire mu buzima nikibasika abe live TV West ramusumure twabara musaba turukirize nabari kutureba ha TV West tugambambura mu kwawo yewe ni ntunda mate abesugana ashari ya umuntu kumaze mvire kina mungo kwaro avyokahera kuteka town kubasika bazomuherezo urugendo umurumona maramu ndio mwaka gwa kashatu ntandikira umurimo go kutunda amate kandi no murimo murungi munonga bitarukwenda okija watandikota wahendrota kushanga ngo iriya mwanyu notandikira hari paka kwikanka kabanza kwaronda akatari kamate waronda akatari kamate when your research umwanya murungi aha muhanda abantu benji aho buri umukoreba ngo nashika siyahendeka iyo muri bwaci byose namwe ari natureba esane zakasheshe nishahe muri dakika 23 abantu bamumba customer abariyo ibijo mwanyo wo kureba ngo baje kagira abebe yatonga 10 sifumanyi wati yo kwa byamere uriyo notasya nari abe cyari nakora no kupima yakuza customer ntonje kuganira nawe ayoje tuganira bityo rita y'amata murundo ugimwa bakunda amatete ya sente zingaye abe ogo yagenda wameza rita zingaye kandi rita ne yakura zingaye yakwara rute muri tane ya 10
14 Amuri wacu byose itane yazingaye shiringi 14 mu muchikora mutakwa ninde abandi bo akabeka re higuro mu yahanze ni kare kwa ngambira ka research kubanza aha batugarika na mnongo tereza akakuryaho neya society ni society amateno giom society cyo kumanza wantu kamera gatuka mara wowe society no tera kutaka bei karungi kandi oguze mingi okay eshonga namate icyo cyarone cyo man baceta kirika kakani bikane icyo cyo no tari baceta kura nyuna najeta kandi yeshe kandi neje kandi yeshe eshonga acha mujyana ndakutandika natandikana kandi natandikana kura no tandikana na kanzi na kandi egura kasete zingaye zinegura mitwaro 50 eginegura 5 ezinarita 20 eginegura 5 kurjere chikaye chuwagura gokobe kandi byingi ezinarita 50 okay mwende katuganiro ko wa machemache natarikana singaye ubwo wakutandika ongasenye mu Gideon nareba Abel ari nashura mate na ndinda kutambika onse mu byimba natanga kasete kanzi karije kane mwene bane mmara kane mwene mara jabir ni tano na tena hawa sezo uzangai na za ya tano ugarkari ya tano bono jina no kurapura na kurakura na pora Abel umyape wanize mu mataga ebirungi tugamba birungi na mnonge biherezo ko umurego umuhimbo nabaza umushobora mate birungi ni byingi birungi bitwihire mu myaka ejo niyo maze umushobora mate tukubanza no funa se no nyamusente okay no yisehe cyo rukwenda ya debiona tubikwayo ebiona tubikwayo konke cyo kuba no enda no kikora hato washashura umwana ukafuna ho kadere ikinde cyo wakora rubaje okay rubaje umwe wachivoze na mnoga asa kutogita yigisha amazina ndisenye mu Gideon anshoshoroshe no mu rumo kwanje turi umurembo rwa mbaro mutano hagati na mnoga batakwanye umwanya wo turi opposite nakatare ka Central Market na mnoga nakwereka anti kwereka live akamko katare ka Central Market ayifemerire lento agarko Abel ahantu turi Abel ebwami yabyamwe na mnoga wakire tiro kigana hezera na bayisi ukanje kuvanga na mnogo gwe atabasa kutandukanye ukora n'ukurungi abantu bakakwera ritsera ngo waza kwiba wakanka cyarongo mwine nankayije cyabure cyagenda okay no nanka inamba yasimu baize namba yasimu utusibora 0776 977863 tigarke 0776 977863 ariko enda kumanye bishira yebo no asa kwicira Abel aho nje kuganira katumureke ayo nje gukora asente na Garom Studio lake kasanga kina Charity bakuze na program asimu kanasika nsenye mu Gideon aho murembo rwambara na Gideon senyomo akandi abo murumogwe akandi twizirentu natuhereza abantu nkabo imirundi yetariye munemu abarukutoleka urugendo rwabo na mbere barugiro kurora nabagura nbasubura ahamno kutunda amata cyo kunyekera kunyiwibo hayiburi yomu bakyara no baronye jakara babana mbakera kurabagura umwana tutabundi kumpakingira kumutara isomero ubundi kutupakinga omuka ningumya nebo kwa n'urwayi no sigezo tutakameza kugamba mu isiki wango wanga iruke so no sanga niga kira kuba nigakoze sibwa abantu abayingi namuno mbomezi bwitu abwaburikira kwebare mnongo kwimuko kashubura ukagire cyo wakora ebintu byo guzaho kashitamo kareba ko nkagarhanga amagara ngatsugaga hatabwo ko ebintu bitamburira speed yitaka basa kutebya ngutwamarayo kuza kugira ngo kacinga up nabandi mazima no hurawa yetamwa abamwe no basa no kweta muno mugo abo kubesine yirukanga speed etari ya burizo bwena bo tutafutandika hati november jang better later than never nkai no bwo kubareto wishemwe bwena mwabo kugira nyencha kare tandika hati nyencha kare te kora tomorrow never does what tomorrow never comes so aho nuko twemerire obatkangeho na comparationing bwire bwatwara ninja kampara toyenda tube tugesize nkamazimagara ngo abantu babashenyire bashangaho aho kushubura bahashenyireho na harya hitaka barondo wakubasa kwa bashenyire nabo babataka mushikibwe je kumwetegereza beito mungero yentunguka umungero yo kugira kintu bo kushanga abantu bakoreso bwa mafia obundi kwendere mwe babyihireho naramwe bagumize ngo
ayo mbyo wino ntoturugamba ukatara ko wino ubagumize ngo ahango abancerebe kambenda kutwiha ngo akatare mbenda kira wo kimwe complete haza abantu bari no barra abwe mishuguro yabo nando kubasa kubahenda batabagambire bitombya fayo eco naco kibireho konka ya reka tugarebere yare reka tugarebe aciwe Eredde munyike oluvanyuma lw'okusanga ng'obuyumba bwe bakolera bumenyeddwa abantu abatannategeerekeka. Kigambwa nti okumenya kuno kwatandise mu kiro ekikeesezza olwaliro wakati w'essaawa nga 4 ng'abasinze okukosebwa be basuubuza abakuba n'okusuubuza ebinyeebwa kasooli n'ebijanjaalo kumpi n'omwala gwa Nakivubo. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino ng'abasuubuzi basobeddwa ekyokuzzaako era batulambuzza omu ku buyumba obwamenyeddwa nga kumpi bwonna bwajjiddwamu n'enzigi. President Museveni lwajja mu katale kano twalwanagana n'abo bali bagamba nti bakaguze bakayongo nakkiriza nti akatale kaze mikono gya gavumenti naffe ne tukakasa nti akatale kali mikono gya President Museveni so tukabirira President waffe omulungi soko tunula ku bantu abali wansi mu wino. Bano okulima Kyagulanyi ne Godfrey Mayanja ebyabaddewo babinyumya babiddiŋŋana nga bangi ekisinga okubaluma kwe kubanga tebategeezeddwako. Twasooka twali tukolera ku mwala wali eri twagobebwawo ng'embugoze tetwaliyirirwa wadde okulwaki batusenza kati ne tusalawo ne tugamba katudde wano ne batugaa twenyigirize mu katale naye tubale twenyize wano woolaawo tuyimiridde essaawa eno bazze ne bamenyawo. Bano beekokkodde effujjo eryabakoleddwako be bayise bakifeesi abakidde ebintu byabwe ne babyonoona n'okubayisaamu empi. Ekijja kiyinza okuba nga tekijja kubagendera bulungi mu ndabika y'abantu nga obubonero obulaga. Bano tebaataliza n'abasuubuzi abakolera ku kizimbe ky'omugagga Kasajja ekiriraanye essomero lya Nakivubo era bategeeza nga bwe bali mu kusoberwa ku bannannyini kizimbe yabadde abagumiza nga bwe batagenda kumenyebwa n'avunaanyizibwa ku katale oba KCCA. Twabadde tutuukewaka twagenza okuwulira essimu bannaffe nga batugamba nti ekizimbe kalina eyamwe gye batandikiddeko kalina bagisumira emigugu ne bagitwala abayaaye tetwataasizaamu kitula kimu. N'okutuusa kati bakyakubagana empawa ani omutuufu eyabamenye era baliko bwe balumiriza nga ne basinzidde ne balajjanna bekikwatako kuli pulezidenti okubadduukirira. Abaana tebandaddeyo ku masomero naye nga muno mukula ekyo kifaanako ng'ekyo waba obwenkanyaawo kale olutalo lwabagaga nabaki nabaavu naye ffe tugamba bwe tuti nti ffe twabikwasa Mukama. Omuntu wa wansi alowoozeddwako atya azeewa baganda baffe bali eyo weeri eyo Dubai bawonaabonera eyo. Embeera eno eyongedde obunkenke okwetoloola akatale konna era bangi ku basuubuzi bennyamidde olw'abannaabwe okubamenyera we bakolera ng'ekisinga okubaluma kwe kuba nti babadde bakamala okuvuunuka amataba agayononye emaali yaabwe. Bategeeza nga we bakolera mu kutya nti ekigudde ku bannaabwe ekyandisaasaanira akatale konna ne kawunzika nga kaggiddwawo. Omwogezi w'abasuubuzi mu katale kano Mugeye Kasule avumiridde ekyakoleddwa kyagambye ekiresa abasuubuzi bano nga bali mu kufiirizibwa. Kubanga okusanga omusuubuzi ng'ali waka yeebase eri mattansi ejjere 778 ne batandika okumenya akatale konna paati yonna eya produce zone bagimenya. Agamba nti kino yandiba emmanduso ey'okwagala okuggyawo akatale kano kuba bize biyitingana nti katundibwa dda. Omwogezi wa KCCA Daniel Nwabine ayogedde ku kikolwa kino kyagambye nti kyakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka era tiwaliwo avuuka abakwatiddwa. Okumenya bwe kwatandise nga bwetulina lukusa lwabaddewo executive director n'ayitayo ssaawa awo nga 5:06 ogw'ekiro ne babayimiriza. Kwabaddeko abavubuka ababadde bavuga ebyuma bino ebyabadde bimenya ne bakwatibwa. Awo budde abagagga bonna abaagala okumenya ebizimbe okusooka okufuna olukusa okwewala obubenje era alambuludde ne ku bibonerezo ebiva mu butafuna lukusa. Buli kizimbe naddala waliwo ne kino ekiriraanye Nakivubo settlement nga wakava container village nakyo okukimenya kiba kyetaaga demolition permit. Wetuviiridde mu kifo kino nga weetiiye zikyayimiriza naye ng'abasuubuzi bwe bagezaako okutikka ebintu byabwe ebyawonyeewo. Disani Mutyaba yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.
amakuru nagago banesa wayona baja kwesanga mu Uganda empya ngena hibakahendera kandi bakakoreka ngumba kitekateka ngo bakahaguza kare kandi ukarabija bahenda nyekiro takimanyire ije tu Ugandensya shayona igine so kubanekera na hanshaka akantu mukwane sazonge ziba operating iremu nazo no irora ngo nezo buyaga na mafia anyway twende ntunguka ko kandi njana yenchanje mitendera yetu jerebe tujetegereze but at the end of the day no ijobundo kintu umuntu kintu cyumusimira ujete tukaturemireho takahari kubyo tkonkamwe hato kandi bakagaruka batweto tatakabonera utif anything kunateka tekire busya kunagire hahitakatara kunabire ndumu so empinduka nazo tugume tuzakiro mwe no mwe kandi nyesigangwe zimwe nizibaho ziriyeze kigendererwa mbwenu imbendeza okugira handa himwatunga wo kuba ahi babuhendera hata kuba hari impinduka sheme kuba nebaho twaza kumura no hawe dakika akandi ziri 33 zenyini antongero kuba sasa nenyo abasubuzi abatalibani zibo mu ngeri yetariye munema ko abandi bagamba ngo nebintu byabo babibiro mu kayire akonuko kamwa kababayire nibasesera mu byombeke bintu ikirizo tumule kandi utararugo mu kahumburo tongere tugaruke impapuro z'amakuru zimaze kwandika hano bukede hamna New Vision akande nazo tuzigende mtugakuletere nebindi birane biyongeraho takatire n'abagenyi miro ya bagenyi mayisa amaje kwa bayija abakwataga nebyo bulimi akana abandi bona je kwa tubakuletera akandi paka sai sato zanye jakara akwa twinire bingi kiriza tumule kandi utarugo mu kahumburo tugaruka guma Orwa kabiri babo ryokwe orikwenda kucendeza ahanshohoza yabana echo bari kurya ishomero eje program niyo shemero kwa noreba abo kwa nija kwa nekwegesa okuba kwasa kore sita keriyo ina ishomero kugira ngo orteke mu projects zebyo hinje no burisa ogire echo waganyirwamo ato mwaka twato mwaka tubatiriyo miliyoni 2.5 ushanga ati ishomero ryinitaka nangu naneka nse initaka ningekereziye konko shanga bata ishomero ritashabere kanisa kuyamisubwa kuhinga kugira kandi ushanga itaka ryaho nango shanga barapangisa bino shanga nko mwaka umuntu nabahanke mutwaro nkakinana umwaka gwona yete mwahinga mu binyobwa mwahinga mu muhogo nubase kushanga na staff yatunge cyo kurya so atecho akucara amashomero sheme kuba tujya projects amashomero gitu kandi projects twazigeraho tuzireberere as if we are caring for our own Orwo kubanza wachererwa kutwara nabona yenda kujirenda so nchimanyisa ngo ifatite tubandure kujimanaginga in that way so omucharo uri kugira ati kambanza nashomaho ka PhD emyaka yanje 3 it is okay please yes no jirenda ozara then urinda ho kace obwiro bwakunda then bwanyuma yo bugira ogirenda so uratarenge emyaka 5 Bueno, Burundi, imyaka 3-5. Ego, stagiye cyo kurenzaho quality y'amahuri agawe nabwo mushija nayo negani gacendera. So chance yo kugira abantu abino burema nere yongera.
program sisimuka webale kubole na itwe kandi turiyo tugenda maiso omukayengo kanone impapuro z'amakuru zimaze kwanzika New Vision ahamu nabukedde zone ziri hano kandi tuli hano kurantuzwikyaho umanye ebikufa mu ihanga ahamu no munsi Chirirake kasanga ka keki na nacho butunji charity aho busawonsonge ndiona eso kuba netwa kukaniza Nyina rupapuro rwa The New Vision orurimi rujungu orunkuchiragamba orwa Rwibare Primary School kuriya Rwibare munda ya mureje canje nabichana binji I thank them agokuba omusingi tumubi munonga member states to pay hatwazar iyara ni shenjero ya East Africa Mbajangu East African community leaders adopt new tough reforms. Member states to pay Iyara MPs. Museveni replaces Ruto. Amakura gwa wagamanyire. Museveni replaces who? Garkamu. Replaces Ruto. Amakuru garyaha otakaga ferwa kasheshekeri soba. Then ahandi Mbajantu law and order. CID chief IGG explore new ways to fight corruption. Amakuru nago bagagaranshira hwaha twakubona kutwakwasa kurwana senguzo mu Uganda obundi mazima hakagire mahande yiguka habo kuba ni minje yigire ahabwe nshonga ya corruption esente ziryo mikono y'abace then abinji nakubine mbakabanyonyuta omuringo ogwo nyine ogwa corruption amakuru garumombo Makoma put up mega show as New Vision marks 40 years. Mwabari mnonga aharwa katano rwa hwirebero mkaga kweskwito kwa kashatu last week really you did as well ahabo kwija mukabasa kucelebrating anitwe emyaka 40 obwo tutaya yise abeshongozi barunji mnonga aba Makoma. Women's Day celebrations, women are bitter leaders, says Museveni. Katonda wang, shama yarebe, what goes right with us? Tuendelea turebere turi bitter in leadership. Amakuru garyaha, umapapuro rwa The New Vision. Iran war, Ugandan officials pay tribute to Khamenei, when the supreme leader, ujire kuitwa, ahawihangeria Iran. Kandi, we have also got some Ugandans here who have paid tribute to him. Beitu mukama amhereze chumuro echirunja kwa nyinamatsko ngo byamuteriro munsi asijire yabikora. Then bajanti budget. Yeah, budget. 136 MDAs to miss funding over gender equity non-compliance. Echine kwani chitambura omuninja these ministries, departments and agencies. Yes, MDAs. Bajanguza kumisinga funding abo kugira ngo babasize okutambuza je kintu cha gender hamwe na equity. Wotakwasa kuchitambuza then you miss the funding. Amakuru garyomo. Over 65 jobs inside here. Total Energies in Wabaronda. Mountain of the Moon University Bariyaha. Uganda Wildlife Nebindi. And some tenders in here. Tinkwendo zao ziraka sente kawe kazao karajagaria. Jira yiwa kasimba oyihemu ebinji. Ukurabira omtenders. Zio ni mpendera nempapra na imino papro rwa The New Vision. Ndukureba ahabye mizano Mbajanti Mandela will run as a sole candidate. Who is Mandela Kanva Nyarganda? Haj Omar Mandela will run as a sole candidate in the forthcoming elections after the other aspirants failed to return their nomination forms before the deadline. Gunaza kwa isimbira harichi biryaha nebye mizano. Ahandi eze to the rescue. Guna wariamba mugambaho no watimuchi manya echwariamba mushoboraho. Ebindi nakweshengereza. Bishito bishoma Jacob Kiprima kozrechi na jangu I'm so happy a breaking the world record ninja kandi we no matter byosiri urupapuro rwa sharti warwari izoba rutunje shiringi 12 zonka katireba munywani wanje lake kasangaki tobihire kaire kabukedde nayo emazira ko neragana masiringi 10 zonka akandi yatungire bukedde nyo Uganda hatira kanara nyiro mizi ukarshanga ibintu bizibu ingumanya kati no kora rugambi buri to kwetaga kalimo
kwaje kujabaja gweno manyende mizona hari mu Ruganda please go ahead. So kare kabukedde ina headline egamba ekibabu mu Iran. Israel eyokeza dipo z'amafuta mu Iran. So bakuletire mbukedde ahamutu henyini nugugaroho omurotaro lyongera mu maiso Israel, America ahamu na Iran. Soma witegereze basenze ekitundu katale ko wino. Soma witegereze ekichweka ichakatale ko wino akasesibwe na mbere to abantu koleka nambara abasubuzi nyamwingi bali mbetere nduru mukayirikano nabasera na mbere baragiya kandi muna abandi basigero beralikirire nabagamba ngo batamba cyura mu ngambo ngo akatale kakatundibwa. So soma oyitegereza page ya kabiri ya bukedde kirokeno ebijaguzo by'emyaka 40 eja New Vision babukuleti makoma band abajikuletire n'abantu abatalibamu nabamwe abayireyo omukusemererwa obu New Vision netojaguze emyaka 2040 mu kibuga Kampala akandi bongire bakuletera nyamwingi aga Iran ezemu okuba Dubai ne Kuwait mbaga kuoleka gari omu bukedde yekirokenu asoma itegereze bichiwe kati binyakutirwe akande nensonga ko kuzino zigenda maiso hagati ya Iran, Israel ahamu na America ebyabadde mu kujaguza olunaku lw'abakyala babakuletira n'abakyala n'ububebe mbiri emukore nkuru yo kujaguza ekiro kyabo kiberekere kyejo akandi abyona biri mu bukedde enyenjakara ekiro kino ekitongole kifulumiza ebyava mu bigezo by'abasawo kitongole kiri kutwala ebyenyegesa n'ebyemizano ebyarugire omu byabasawo bakozire byona babiturukize soma bukedde oyongera okwetegereza Paspio study materials zona zirumu akande amasomo gona ndora garum science social studies ahamna gandi garumo kandi iwe omurungi engeri jolabirira mu enjuki n'oganyirwa mu mulimu gw'okuzirunda. Yes, soma bukedde oyetegereze kandi erukukiraho namuno yo mulimi ahamu no mulisa abokuba section yegyo tujikwinire. Mercedes etandise namanyi bano bavugibe mpaka ezimanyino ka Formula 1 akandaba bakuletiro mbyemizano akande omubukedde ekeken Chiprimo wa rekodi kuri mu kibuga Lisbon no ahendire rundi achuri record endi akande Jacob Chiprimo bamukuletira mbukedde ekeken mwetegereze kandi record egebe ine mansaki yakirehoga omu weekend etira mabega bukedde nuko yazoke etyo ekeken getungire asiringi 10 zonka kandi yeru amakuru nyamwingi twaza kumra barunjimwe empapura twazisiyaho wakutaragaza ni waronda ka kope kawe akasenta kwa kutwakugambira rukume bukedde 20 New Vision obase kumanya menje mwene tunge details otakaze nyuma ya makuru nkukumbura babgamba ngo yori nyuma ya mahurire ngo hatabana bakahindura mugogo arumuna aturetera gosire so okutenda ngo kumendo tebeza banta gosire ningashagara osire basa kugura empapura zamakuru akasheshe nkaka base kugira ehiwatandikira idakikana na munana ezarenga umushahiti yo kubanza twaza kumura tsakubantu garuka na nebindi binje bitwinire ninkushaba bambi ngo takarugaho abo kwana birungi. Omwana kako yalesera omuto gwashikira hero gwarujura omukazi
note ko kureba ngo habaho min zona ngo mwana gwe yagira ki yashohora mu kazi umutwe no takigaruka ngai takigaruza nyuma tokabasa kujigarura mu nyuma tunobasa kushanga maybe ibegeri hine yirwa kwatara so note ko kuzayo mundu rebe ngo ihibegeri yo wagira ki warihindura ninga shomwe nobasa kushanga ngo imikono hine ngere yija mukubi ninga shono basa kushanga ngorora rukwasura umwana rwezinjire bashangora rukwasura umwana so nore ngo kuwarushara kwashara umuntu karukoma umwana kagaruka kargayo so nemiringo eje konko umwana yashohwizo mutwe takubasa garuke nyuma jango basa kumugarra mu kumushemeza umuteka kutaho buyobona muteka kutamu buyobona ngo umwana yaje hati cyabaho akwa twakimanya ngo abashaho bitu abanasi bitu abadokta bitu kwatendinga abantu banamukono gumwe really cyara hard twabasasira kare mwene hati natungo bufuta buriyo bwo muringo bwo kubanza ubwanja ngo nayenda ninda nincaromuka mweshi kandi bwo bwa kabiri bwo numukora hoki so ikibuzo cyo ntaka kigarukiremo itwe ntumanya tutanga wafu no bufuta twe nkabashaho ningiwe kora wazara umucyaro wamanya utanga wafu naki obuta no bakuba umushawa tagambire ningashowa kuzarisa tagambire if anything ikikwajuru nishaga makushobora so how do I know ngoji yarga heje yarga exactly so mukazi weno wazara wa muzarisa nateko kuzayo akabanza yareba ka inspectinga nte kora save notiko kuzayo rebe wahanye nenda Elieta nyumuno gwanye nenda guruguta mbahangwa bwo mucyara naho harahata kandi shagamira umuneja nerga nkare nergo muri nenda ninga nerga anta so akeza kurebe eco bishishaga mu bwetariyo konko mucyaro kanaguma najata nashasha habahoki so akabona ko kubanza no mucyara kushanga ngo yaiza kuzara konko kuja tukujya ki koma uzayere buri kunkashi nenda kayakwata akataro buzubu konko kuja kurga so eco nico kubanza cya kabiri umucyara guma na complaining ari kashi nataka obusasi yaheza kuzara ubusasi kabwambira ubusasi kabwabera ubusasi kandi ko kuzire babwahwa yaheza kuzara so nayo no banzuzayo ureba nenceceroho yaba hariyo nakitezo so izo nizo immediate konka onkesha hanka munana umukazi umucyara kabwambira atkunka ati nazo kuza kugira ati kuza kushohoza ubi konka tiri kubicenga nindendo bureto hanta hataruho yego kandi nindeba ndwereta nyundya nturo ni maybe nyetaga pampa aha muntu mukuru so na neco rencha kabiri wagira ati nyoni ndebe nkarine yereta tinyine breach zo kushanganiza ziraki nizkwata ese bintebyo byona nibasa kubana bitugambira ngo kaza gatongo gufutoko mwana guhino kuyakutarize ki umukazogo nagwa nyine takagira hakibuze kinakubuza ko wagamba munyinenda nijika one of my friends wembagira ngo nyinenda ikatka dena nayo baje bazira nayo umukuzara nayo ni part yo bufutobo now over that is a different story now nayo part that is one of ningashin pasa kucheta na chon bacheta obstetric injuries konkejo nayo ni topic okwayo omukazi kwatkenda jo ni topic okwayo kandi jo ni injury actually no kuita bakazi bingi ni hano mwana atakusurvivinga na no mukazi nyinenda yasa umukazi ya survivingire nyinenda te kugira ki shanga bajihamu okay so that will be a topic of its own that's a topic Orwa kabiri babo ryokwe orikwenda kucendeza ahanshohoza yabana eco baruko rya yishemero eje program niyo shemero kwa noreba abo kwa nija kwa ne kwegesa okwa kwasa kore sita keriyo ina yishemero kugira ngo orteke mu projects zebyo hinje no burisa ogire eco waganyirwamo ato mwaka tufate ryo miliyoni 25 ushanga ati ishomero ryinitaka nanguna neka nsainitaka ningekereziye konko shanga bata ishomero ritashabere kanisa kuyamisuwa kuhinga kugira kandi shanga itaka ryaho nango shanga barapangisa bino shanga nko mwaka umuntu nabahanke mutwaro nkakinana umwaka gwona yete mwahinga mu binyobwa mwahinga mu muhogo nobasa kushanga na staff yatunga cyo kurya so atecho actually amashomero sheme kubantu ja projects
amashomero gitu kandi projects twazigeraho tuzireberere as if we are caring for our own. Ati yukangambe iga ko umuntu peace of mind mara shija binji imoto mukuba manje omuntu wamuho ubusingi wale wamuho ubusingi no wamukwasa kandi wale yayegera atengeri yari yakasigaza n'umusigazi mbwenu no shabire mwene wo kabongora ngiyo niza kukaka kuriyo wale yayegera tuyina kasente kam ngiteke muna kasente abo jo bahati na guteka mu ngama gatwara abamara yabandi yatsa abandi bo noriyo ishe byo no ringurutsachi banzo nunke ho how do I smell? So good. Hati I want to smell. There is that consent. Akizire azana kene mtwara abaronetano babe. You know you're my personal person. Abaronetano. Nakunye na consent. Nakunye not kuja ngo nanyendiye ngarobusha. Every ena. Mwene aborozinga. Ngambira manyanya aborozinga. Mtwaro mukaga. Ntabure mtwari 10 When why is the food, eh? I'm done with food. I'm just nothing quizzing. Mpikum na mwendo mchiwaji. Njene kafune kasenti. Mbanyagara nkubechi uwo. Niza kuzikwa. Nanyi nimanye na nalo mtoto bajire mshija wa. Neza muhara wabachimbiri niza kuzikwereza. Babachi. Ravu nenura muri babiri. Mukwatagine nkesa kuri. Utambure kabakuri. Kine kitara kweka mugabo. Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Nokora saka nokora sene Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandi Betu obwatuma mutabano wawe ngo asishe future yabangi. Niyo ko maro tasisi wanje. Iyo maro yakurire sana. Sasa ninga okuna kore niyo kona kufuata. Tokare bagara twina bakazibabiri mimi. Nasigo munju yawe nkeje. Nentebe zirumu. Orukuriye mbutebe. Abandi binabakazi 8. Baryaho batebe kine nyonyine tubiri kushorya uborotere ndu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabasyo. Yenye nikakutumengo cyacora mwana. Yongwe niko kwaje muzana bakaba kumengo mutwege. Tenkaruka hanu yantino ko mwana nika kwenyena. Mama mwe Twegiteho aha programu yareba hindijire ahitiro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe. Sibona benire bantu kandi tegatika ngo kuza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mani ni expectations zina benyine. Mukana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bo musheja orukutina rahanga. Natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabinoko abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebire baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga
Olw'okubanza wachererwa kutwara nawe naenda kujirenda so nchimanyisa ngu ifatite tubandure kujimanaginga in that way so omukyalo uri kugira ati kambanza nashomaho ka PhD emyaka yanje 3 it is okay please yes nogirenda ozara then urindaho kace obwiro bwakunda then bwanyuma yo bogira ki ogirenda so utarenge emyaka 5 mbona mu Burundi imyaka 35 ego stagiye cyo abo kurenzaho quality y'amahuri agawe nabwo mushija nayo negani gacendera so chance yo kugira abantu abino burema nere yongera otaferwa mama nuko kusana mukuba nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yasukuba nayiwa kandi cyitwe kikuka kandi suka buri kubana aribo mwana we nana isuka umusayi bwo yagira miso ukureka nasesha abukureka nk'umwana we yagira miso ukureka nakora kina akora utaka keba kandi suka mwana wanje Mark Janti activist hita buri saha emone cyeka zo mu abazi wagira miso kandi tandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kubene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafras turabantu makane mbera buri cyano kwa ukozere bati ekibi ubukora polisi nugira miso nukaga nonjya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwa cyoka ako tone kwa nokafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ne inda oh emazaz guilty mukama naye baro watugariza tiye bahurire edakika zaba emwe yonka bayirawo edakika emwe yego mshayiti ya kabiri twagaruka tiyo program ya sisimuka kiri cyo butungi charity nchine lake kasanga ki akiki eryanje kwa nagamba bura kuriyongere ya dieri kandi ni nyine gambe na wakagambe yanje cyo butungi charity oha adieri aha Beitu twagaruka haganira niyo myano wetu anshonga stars zimwe na zimwe munteze ntandike na cake munywano wawe naba munywani wawe no manyira ngai abingi akwambenye nango mwaka wo 2026 twahure turje aha binywani tuzaha abanywani benyine ninga umanyango no munywani konka wakoya ubone distance eyiwa mutaho udicenge munywani wawe no mumanyira nkai okay nsonga nyingi zo so mwine ubino munywani ti mwine mbaine obi n'abanywani nsonga nyingi zo so ko no manyira umunywani no baraba barkwakana yi batarukusana rundi baine levels so tali buri yo mungu obundi obwo kubaza nawe rundi obwo kuseka nawe ngo nabali munywani wawe namuno hati nkengambe ya utoro bagira ngo ubundi hariho obwiro bosobora kubanorora muko ngo nankono munywani wange rundi nankatali namuno mu nsongeza akayira kanyakugumanga ine ngo mbizibu at the same time no mbirungi hakuba munywani turujja kugama ngwino ujja kumuditameningera oborabo oli mukayira ke bizibu konka ngo bundi yakwekaho rundi yagireke yakuha no mukayira kamasemererwa still nabo semeriye kuba no ditameningo gambana kono asokuba ko myano wange arundi nankatali so tikikuba kyaruba jurumu ngo bundi oramanyera haruba juru yorwe birungi byonka baitu mukayira bundi akamaganya okusasa naki nabwo myano wawe no sobora kono mumanyeraho abo turukubantu baza tutintura ntumanyisaga kisobora kuba kitarukumanyisa ngo bundi kibe mu ensimbi lese mu bwire bw'ubuzibu habukubura kuborwire no muntu rukwijya akakorambura mbere uri yido muka rundi yo mwirwara mbere rwarire no nabali munywani wawe hakwa no buri kwa Bible yonka ne kigamba ngo bayitu buri obunka bandu wire okansura
obu nk'abandi mu nkomo ukaija wambungera obu nk'abandi njara ukandisa so bikorwe bindi bingi ebyo omuntu asobora kuba nakora ukamanyira ngo nanko asobora kuba ku munywani wange rundi nankatale bayingi muno mbera byahongana bayita akaye ngako bukarukwika olno bwaba bize no kwija kurubata ngo ndi akwike mbero oli either mbero rwalize nyune mbero rwalire nake kyonka kembera kezewe so abantu bakora wingino bataka bwagaguliza bitu nako no upunywani kwa wange rundi nangwa okay orahurira keshongora karukuzira ngo neiba peni yawe nicukure ngo tacine bwekoro akeshongora kahurireho orya nawe nuwakwita nkesiga Jessica yeiba peni yanje kumugana ngwitegekeriye yo nguringa yekanishaki omunywani no basa kumanyira nkaye niyo point yitwahikaho ubwo munanyereka ngo omunywani wogwi ubwo wakushura ubwo wakurisa ubwo rukubi ubwo wakwiho mchomo boriyo dadadada konka tokavumburaga okaza kushanga okashanga ngo ubwo burwira bukutahansi icha ndevere time munywani wawe gwakija akakureba nangwa kafa yakakutora no mwirwaro nangwa karwana nakaba namanya n'umufumu na waka mukutwara kirabireho okaza kushanga okashanga ngo ubwo burwire no warukubareta ndiyo ndebo munywani okwa kubasa kumpema okamureba kamwetegereza kirabireho okashanga ngo munywani wawe nakuyamba obwo rworiyo mbizuvu bagira ngo cyabaho no warukubanza muryango yagira ngo ngwaje tumweno to tukara twakwa mayibambe natukuterana no mukavera natemba boda ninga na tomotokaye natukuretera otumbweneje shati nyine kitocha tumnywani wanje to kubasa kubana kitoche kandi atcobwe kibagana mwako kibagana mu kabiri umwetura kuretiro ruhagara triste ryizoba ogire ecyo watunga konkora gire kuvumbura okashanga no warukuroga rukuretere iyo bizokwingana yibwa akasheshera no bwarabe nayereka ngo ariyo nakuyamba no manyango ni tumukorra ndiyo nindewa oside yo myona yiwaretamu yiwaretwa no mango ntumukorra yamanyango no shasha yamanyango to inde cyokurya yamanyango abo omushija kusigireho yamanyango deno kashanga ngo no warkwija akoreka ngo nakuyamba kumbe ndebizo bakune nyuma no warkubereta oshanga no mundi na hikano no mushija wawe hatkaza arengo rwabakazi na hikano mushija wawe amworeka munywani wanjogo etineki munywani wanjogo tiriya na kiri munywani wanjogo madira ino ndijo mushija takuchimanya tini munywani we tinya kumanyebye nywaka nshobera mpande naremwa hato kiboryaho omushijora na Afrika rwo munju naza handi oro mushana abena ije shahemwe ndayatana kwisha mushanju gweturu amakuru gona gihirengaye ahari munywani wawe owor kweta munywani wawe abo kujangu nareba nakunda nareba nakufaho narana mu developinga narana mu baje abo kwa byona naba nabimanya hata hitwagambira aruna ndahara kuturukire kujango ibintu abishisha hata mshija we yaza kugendera nuwaguma nakushikana gumana nakubiha nakugira guma manyabi akatorize nkahi nayemerera niwe umshaka arebe nagure kitoche cyo bw'abantu we yakireta konka hari amanyango hahaguka kore wabura school fees cyo bwagenda yiya akurira ron samuhweya areta fees umshashura then hati ogwe numunywani wawe ndiyo ninda side yiwaretwa riya raho ogwe nari munywani wawe ninga nariyo mwinazo wawe aha iwe ko kwano pemeraho na side yinaretamu aho hariho munywani ninga wahendero bishambwire kambanze ngaruke mpure cyo rukugamba nasobora kutabaho kusigikira ikigendererwa nikiyetago ikirwa kimurese urumbomezi bwawe bayito borugenda garuka harubajuoru tinyangire ngo ukore kwa misana bititebero bayito nyoni ntera ngo bundi basobora kuba bake abanywani ninga abanywani abetikeje basobora kuba bakeho kusigikira bunywano mu kwa mwine nentwaze imuru kubana mutwazamu ikindi twanywana yito twanywanira kigendererwaki rindaho mbabasa ko bari bace nababa bace obahwire urukuroto otumbanywana banje mbaba mbini konkogu nobware na nyamba atakagira ati
konko mutuma gwabasa kubana riyo nanyenaza none umureba uko sino umureba omumbaza yakuba nabazamu nayiwe entekanize zarukuba nakwanjura ko munyana uko muine kandi mwesiganga namazima nkimasa n'entekanize zarukuba ubundi oli uno itaga kwa rundi cyo soko zimuraberamu ninyenda koranti nyenda giranti ni hera mu myaketi nyenda kora kinu ebintu kwambisana bintu tonto barira nabo mbamba turira baitati oli urubajururi wanu ugamba nawo no bano murora kugira uwo utarukubaza kam bibiri atalesera muha nyonyi no muntu rusobara kwa nakuyambe ikintu iki taine kya kwetaga kya mane chukuru muna soko na itaga nke onkoko rundi ne kumika ibe still na ugo mnyane wikike kino no murora o mhando gwa kuba nakutwaramu kurora ngo bundi mwakwatagano mu ngeri yeri no sanga tarukubaza bibiri bisatu atakugamba nyo rusoko kuyambe ikizibu iki muine nyo muine taine kya kwetaga neki nasinze takuzetaga kandi kayabo munywana ukayanyorobeza nembe rakayandoterana n'umuntu ataranta hirre mnonga of course asobora kubana you orbaje rwano nageza korobeza imbera baitu mu mulingo omundi ogotari interested nago rundi kintu kibero tamanyire kubano wetabamu kandi urahuni kyakugeza buri mukobe muri yo nimbaza rundi nimutese ibintu byanya hunorora ngo umuhanda naenda kutwaze guri ogwe kandi ovuiki yo bero tagumanyire obundi ibintu nabona kimangu no kutama ngo kutama bone ngo kutama baituwa nakoleka mumbazaye yona nayiwe tarukubaza bibiri bisatu atakikuletiye then yondi osokusanga nakuletera ubundi engeri nkezo kusaba ngena musabire nkaha kusaba tutugambire kuno kugamba ngo muramugenzi maramizo morale yo musibe yo mutere wika baitu engeri nkezo na hajya nanki kuyamba kwahora akandi uko manyamba gani kwendeza nata kwendeza mbanywana ba kubero umunywana wenyine yer kubero hagati yaba abanywana babiri ndaisha kwa noteresimu yawe aha muheraho niyo no tugambire ko bakubaza kubumbura umunywana wenyine abo kuba tukwatagine n'abanywane nabo bakwatagana n'itoro yaramuherwa izoba twaba so disappointed oza kushanga umuntu nakugira baro yanangambireki baro yantera yanangambireki mabi akateriza yanangambireki twagambira nke eshaha yona ona shikoba munywano wanje ekirukuogaho hona omushijo uyahikaha kutrustingiwe munonga kutira nyowe iwo bano mugambira ki it is a question eyoleta kan mazime ikiri someone nakugambira nyowe nondora na nankogo yego nyo twine na mbere tuyikara ne saha na ibere na isatu ntuzimara oli obunde mukazi yego aineka aino bujonanizibwa aino musaija iwe amasima akamutera ngana isatu zekiro mugenda mwikara mwanya nanka ngo mutanke kubaze saha ibiri isatu inyo kweri mbane mbazake mbane mahanura hakaye mbane mahanura abara batwara mayo kike kimukwana mahanura rundi oli musaija ngunyowe ngunyona sisto kunontorora ngwito tubaza muno esimwe yakumutera saa isatu zekiro hati ora sister twacharenge mgora saa isatu zekiro harimo bushoshore umukazi wobujunanizibwa aine kayo bungi ne byariyo nakora umukaye iwe kumuteze saa isatu zekiro ubwiro bundi bwa family naki kiki nobono yenda muhanuleki kandi yo wawe kirukuba kisobere nikya ekyo kurora ngo bundi buli kayire n'uguma notera leka tukole tuti hati ndanu ijankuroleho ija haro amazima kurora ngo myihana bundi bwakoraki bwayunguro mugora so nahabwe ekyo ebyo natsemera kwantu bicenchora namuno twatulumuka hakuba all nakwereza false confidence ngunyuno kwasazinga ngwitu ntubantu hanure byemerimo nuko naye akutware mu kisani ekyo ugumena umanya ngo bundi mberimo ubwo nana kuketa nana kupima arebe baro yaryo mukakware yizire we bari arebe mukazi wawe kuyarjira saruni abona yongeze y'urugambo ingamanya ko kwatana kutanditsa and at the end of the day obundi obugiro kahaburo kagiroto sanga no muntu oli amarira nakwetegereza ngo ensonga eno ibale mangambira amazima ekabeta hikire hanuka banikori ensobi akandi okurora ngo bundi omunywano wenyini nuwe naitago kurora nakwiho mu mbirigero nora sister abantu tebanguhire twanguhire iwe wabacho iwe wabenyamishwa oli no na soboro bundu kunobera nakantu kake kake muno habwaki hati akasoka akasivire habwaki kyunge kimdalbanez habwaki waragize ho munywani wacugure shaha nkeji
mwashitama hamwe akadireba ko mdaye nyimwe abazinda birakatare nagura hagashahanye haza ko wiko kashanga juguzira tugibazaho kurora ngo yangenyebereye balum ogzi otsibakashoje nkaka akurora atwara kihe mu kampi kimtalibaniza and special harabajuru abakiara nanimwe ntabwo usijya mpora nyoro umanyi shene mwa mtakugamba haro umanyi narora status yo mugenzi we umchara hata aso kumutandikira abacyano barora status zabo natayo akoze nechara nechimstaye nepeta baba jinjwitire ninjoreka haro umanyire ori na kitayukiro kimna harabe biro sanga no naoni cyakoze konkana banywani akaboya karaba rozire kenyingi kenyine nakara yayo kona muntu noshanga nosanga nawo no harabe biro ndibisatu nawo akire natahuburi naho biro bibza nosanga nawo akataire kandi kenyine so encourage reso kubira ngati natega kati na wajitega nchikakoma nakakwatira gati ozizagarika kumwetera na wakakomira hata arunga kali kali akobiro sibira kali akarugire hapo akama hegasha yako kai karuniona so ogiroto sanga nawe so ekintu ekinkibaho na muno neche yeitu ngabantu ano kuyegumbo neche yitakurwana seji kaneje kutendera etwihira abanywani turiyo tupima umunywani turo munywani nabasa kuba aryoha no mpimira hariki abo kwa tunywanda abanywani twashanga we are going astray turiyo nturugaha muramwa urukujya ngo no munywani wawe kandi ubu munywani wawe uryo wamazima ubundo tamutire ho mutuma kandi akubena kwiha umukiti nakuta umukindi ngeni twenda ngo niwe handi hatene shaka no terese muno tugambira munywani naza ko ariyo wachikacho munywani nuwo hano mupimo tano manyira nkayi me I remember one time hakaba himbaga nkabanyine mutahi wanje munonga kugira ngo nkuko wano bagamba ori mustuburda kigakushanga mu rumwene mwene umwaya kukanaho nubuwataho mukoka zafuteka mukarya bungino karebera hati habahembaga nugo yabira jini hati yahikasha yo kuhereza speech obo hurire hati mwenu atanaza kweta munywani wanje wahamara atayijagire bugambo bibiri bishate biyagamba hati nyonka naye tebekanisi abukaruri yarakire kutwe tumazire yakira kutwe turutwene kutwe tebeza na hasona yetebekanise simukunenje kwase najikwasa hansi naho kipesha uri yerta kwasireje natandika kurusubaje wamanyo tiniwe kandi mangu ninyegayi wabaki kunaje kureba mazima umuntu uyayesere nyono kumba ubwiro bunabende nawe ngata kareba gahiziro kumwakoraho ninga kugira ngo yamuterera jate nankani we yananterera obomburire hati obunywana nobupimirwa nkahi twaza kubasinzi yogajo togo nuwe munywano wanje de hatwareze kukicenga utandike kutera mutoki ubona aho shemeye kuba no kwata aha bwo kwa butwesigire bahendira obundi baretire twataninga upside down amuherwa izoba ebintu bibara okututamburiraje nyoni njanga munywano wawe ndiyo mani nkwereza za ansa nyoni njanga munywano wawe omukazi wawe kana munywano wanje njangu nibanye ohikire muntu ngurana umukitabo tosobeze ohikira amazima aho nuko yakubayire nuko kikuba bayito mukayira nuko kamu nosanga numbwiro bum rundi sometimes nawo nkiyogaho nikiyungura nawo ohurire urita ine nanso naimera numbantu nakibaza nagamba ogunyowe obwale haiba especially bali babiri basatu ubundi bakyara bekariro kwe bayito alhoha ala haiba takora ba myeze ebiri yasatu nosanga inende yako yakasha bayitkure bakwali nabagenzi ba nyomutangambira nyowe kigambe tinuma bwana ukitegereza habo ko halo agango bundi yakwere era mukazi wora urusharuka ntamo bokurebera aho manya gaterize kaire bayito bali itano kwenyine Ochiburiya ora yabakende ndijo oye buzoro shoro kumutavangije haba oche rutaina magezi ne bintu nkebye bindi so aho not inyangire ngisobora kwanikibaho abandi ngisana itima eri abantu no kutabondezangana so habo kuba no sanga uri munywani wo muntu
ngo kuturiyo ntugamba mbayikara hamwe nkorerwe imukize umuntu ukabutara kunehera babazuro bwire hamwe mbayikara hamwe babazaka mbariya kamwe baitu no sanga iniriti mu bundi family ya munywani we yarukuba narora hey hati itwe abasejo tutabayine tuturo ahi ware twahwaho tuturo yitu hati tuturo ubu tutabayine hati wakasejo kakesiba no faki na hasa muna kore ko munywani kandi no wenyine hato woyine hey abana let's say ubundi umuseja ina abana nayo ina abana mbere mwatanga niye muri bantu bakuru mwikiranganiza nka family hey hati waba nyowe tinso kwikana abana bamuseja nyowe bazaro barye ukengere ariyo nagambira nyowe ayinibanyi ayinotwana nayo nabawe nayo nabawe nyowe kitinso kikora ubugu n'umunywani ariyo mukaza gumera nyoni kitina no kitina wabare wija abana abo bayituyubona no bari isaki kandi we rwino mbabiri nawe byo kwari so utakozereke tabitabirozere bona no bari isaki abo utabo musayija utamanya abo kabana munywani wanje ariyo nampabura niyo wabaje iwe cyo kubari so azman getagis kandi kun nawe rwino nawe muremere nawe cyo kuri ubunne kihamwa wow so no sango bundi umwine baitu huna abayino rugendo rukabaraita ngo bundi akutambuzemo irundi akutashiyemo kurura ngo bundi umwegaiteho neke rundu family yori no itaga kuombeka hako tomanya no mwana uri na nyincha nasoro kana kuyamba no sanga nakyo tarukugondeza na itaga nakyo kahweho ugumenka wabukona na gambiri to tutabayinde tuturoho chogereko hata naenda nayo akawa ko inde ukakoleki karugyo kaweo obenkawe obundi mugendege hamu obundi mugendege mbintu obundi bitalibimu na bimu akutombe bya kwana akora mushani obundi korora niyo hamwe waraji we barenge biebe group korora ngo obundi nayo family yo weruri no itaga kuombeka ekweho kandi kunna waliyo nakurora omunywani nitumupemera nkai omunywani ndo 2026 ntwenda ngo chenchure ojira yiwagariza bwo kwanya ni manyango entungu ko kwanga naryo go wo kweta munywani wawe ni mango kurwara guzubwo koine nahabwo go wo kweta munywani wawe ni mango amakokurema mukatani we nabaro nahabwo ogwo wo kweta munywani wawe nyenda ngo erizoba tumanyaho kwata tumanyaho kwika tumanye kubapima tubatera misho tubacencure turebe munywani wawe noha omunjereje hati amurundo gumwe bichukunza kwebzampo byotukuza kundenga omurundo gumwe mbandiyaha nyecuro umuntu ashakari ngahambagara karyo rwa mukaga so hajira munywani wanje wamushangayo kwaheza tugenda tariya tarabya amumbuza ho kwaheza trambwe natintaragaze ngenda tarwire nanda kufatwe hatkuna bendiyaha mande baramze rwa mukaga ngo nyenda kufa mande yashanga ndya ni ntyontoza rwakaresere birango bakaresere stinu ko kuye bigenzere atsarte shikoro hont kanda nabachi atkashina nkakanzire ngo rwiro rya kitanda no yenda kubi nangu nakamunywani wawe yakongera kandi hatkanondeba ndya hakanintambura kanindi akaningamba hati no jangwa kitanda narga heciro chumwe hati nanye nkani mangu n'umunywani wanje kandi nangwe birukoga kandi nangwa ne kiyagambere kikanchore ku bunywani kwirukanga munywani wawe warwire arukubi so no taragazo ze kutekinga care mbwena kabaga wa sharamu waje tumwe no takabura chimwe ko hikeho dembwen hat kataragaze aze kureba munywano omushakuza kwikaha kashanga ndya ni ntyo za neriza njya gutaka cicirizaga munywani wawe noha munywani wawe no mpemera nkai 2026 nyo munywani wanje no Western Big Bank ariko nyeta ukugira ngo nza hitajirye mbase kwigura account nkwase yakatwaro kanje bubiri bushatu kundasiyo butwaro bwanje nkabutano anyongereho bundi butano you know njende yabare nyo njende mukorese kandi atambandije kubi you know kandi ka interest rate anterire mukace katakuntahira namwe rwizoba nanye nkagire nkoko ahaka nanye nkagira akatoce kahango ho nkagura nkirizayo
tangwa n'akamotoka nokagura ahabo kuba amazimagarangu ebintu aba Stanbic Bank n'ababyorobya mwitaragazo zahitagira yabere kuri hihi utaho mu offices zabo bagambira rimi rwono rwo rukwenda nabaza kuba mbarondara araruvunere ine ni case then nabwo nyuma yigura account nabo nitira kwijusya ngo base okugenda na endanga muntu ya utakafa yone yakare obane ya hati ekituri kufa munonga nini then ebyasigara nibisha kongera korobera iwe na naba Stanbic Bank mutambure mwena omurugendo orwentunguka omunywani no mupemeranka nyoni njanga munywani wanje nibanyi abo kuba wo kumfutaha mutebeza nshikomuka n'abana abanyine stress ubunda jinya nabo bundi byabinshobire orobundi yandondera umuhanda iwe baro n'umunywani wawe uko kuba no pema iwo mchara wawe n'umunywani wawe uko kuba no pema bishwa bwabikorera ukareba ubundi nagezaho iwe in turn no ijokorota return zo wawe nazirebayo ninga tora umunywani we no bwari munakweta munywani we omunywani no mupemerankai maisa uno jakono tegetaho murungiro yono turora ntugumya nditwe na twina banywani ntugumya na yoro yono turora ina banywani baitu yono mpemeranka batuko kusisa yagamba amazima genyini omunywani yakutandikire aho henyini namberoli akande habukuba aho henyini buri kimkyona rokero kutandikira entekanze zuru kuboyinire kanuzuru kutandikira entekanze zuru kuboyinira abana umufamily nozuru kutandikira amazima genyini yiwe ruli umumberere turiyo twabazao yoro sayja nyoro kantam nyoro kazi yoro kantam kandi ruwe bajono turukusanga aho henyini wakuba ino hinduramu nuko bunywani bukasobora kwanda buhama habukuba ndabutandikira aho henyini because turukujagama nyoro kazi rukantama baitwa akalanja karachumba nuhuru kujya kubandiriza kanwali yo nakachumba nikimanza kuba na kutamarundiki yakobera ubundi yakozere ikintu akwa kwina access yona yo korora ngo ubundi ine kyasora kwa nakukoraki anakora nikimanza kikuru muno reka tugarukeyo ubunywani tungere tubunyweze tutandikira haka abe museija wawe rundi abe mkyara wawe aho nibujya kuguma habukuba na reja nakusera nabo najya kumanyisa tata bebe habayiro kinu ebintu bira bitale birungi najya kubagambira benyira bakafuna baramba kusera no borabuzihire wisasura abana ngukirumu kibiyamero so nikimanyisa relationship problem yatsene ko bantu bunywezo kuruga kemara rengo ruri orweka nuko bintu bisobole kwa metambura kurungi baito kuba all na munywano wawe na kusera kamazima genyini no bor kubolu mu statement ko barenyo wachireta nyowe nkatunge heneso punishment ahabo umuntu una inyeta munywano wanje mnonga ndokumangu nangambere bye nanye ni mugambere byanje umurundo gumwe twagira ihitwabe tugire haza twatugenzero mu motoke mwena nababo abo bujunanize bw'abanda batukurura so twashikire nkagabantanire cyamusha nabwe twabe tutekire twabe twine so they were like iroko tunge cyo kuriya dere twaheze tsimbure tugende so nashohora na munywano wanje tugende turonde hamwe cyo kuriya abo batsigara nabo bayenda kuronda ubundi buke kongo mushobora na munywano wanje nashango mbama twashwire nabo omwa harubo nuwo yabire namukoresa kumara bwire buringwa mazima nkanta kacururaga nkanta kacimureba hoga tine nangu no byakuba tina fucya betera rese nyine akataka kuyibera hoga akatakanye birahoga bayita munywano wawe kashika yaba munywano wanye nkigaritse so twashitire ya twabanze byo kuriya byabura twazahana aho twashanga byabure kabwo bire wishazo mwabazyo hata twahenderire twashanga ikabera hotel and lodges hatu twatahire mtu ashanga umtsigaza yaba yasigara ayabe na savinga mwe bakabarinka bahendire konka yaje I can give you food abo kwa hine byabicuruho konka mwe nabandi batahire some process ejo twachererwa derba turondo butaka bwa kukabaronda abantu babura hatahi bagire kutubonera bashanga ahitonde shohora hariho hotel and lodge hazo kugenda tukagenda abasigaza babiri na nabishice babiri konka nyo nagenda genuinely kandi ne twagire tukarondemere twariya twagaruka konka abo kujanga bari abakamba manya history yaba hata bateka ngo twakoze so mu gishogo ngo kubanza kwetorora tutyo ha ukabotaro cyane tokabotaro
I got a very very big punishment y'intari bwo magara ganje kandi ubu nagitunzire nkijana bimanya bwanyuma ngo umanya abo genzere nabo baturamba ko semishankeji okore ibintu bitari bumwe na bumwe hazabamba akabara umunywano wanje owahamara umunywani no mupemera aharici iwe sebo na nyabo umunywani ari kureba ndi aha nkahati nyine kasangaki ntushe ko bundi tuteranaho na bwa high five hata kagenda karondi banya kamjatu wabareba wabareba atesheri anamutera no reba no busimba butera bwango hata ho barebe taho barebe tuine nsongi tutulhanu for purposes of work nebindi kandi namwe naramusia mchara wao kweli nahaba shanga ati ningora niyonta kumango ine ningato ine kale maramucho gundi nkora mukizeho kora mukizeho namyankore haza nakura mutya hempangare yanje twari so awe nyini utkuja kwa twetera munyano ituliyo na turora utwegeiteho usobole kuba nayo utereze experience mazima twafu yihora bire mu mberero ubare nyo habo waki kandi umbwiro burukiro wingi dusanga ngwe bintu burukiro wingi mbomeze tubike bwa habanywani umuntu urwesiga urukura ngo akuyirira nanyo warkwesiga nanye cyumukizi kandi ibintu burukiro wingi tukasanga abanywani benyini no babitwekizeho habo waki nujya kono tegeta mu mayisaho usobole kubona bazana yitwe utereze experience yawe akani kuko kisangire na muno umbanyani bintu bine biturukubaza tebera hara tobere nabo kuba tobere nitwe y'abanywani tebera hara akandi biri mu societies tukubantu ikaramu kandi bisemeriro bwiro burukiro wingi bitsomese bitwegese nko kutsemereye kwantu yetwara no kumanyankaha na mbere semerire kugarukera katumure basebo nabanya bakturagaruka hamasimu ganyu tuje kwantu gacira utakarga program eji ikiriye ya sisemuka Nehinda 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 Bigger, bolder and hotter than ever. Hello Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello Mr. Right season 3 is sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello Mr. Right season 3. Love, vibes, drama. Orwa kabiri babo ryokwe orikwenda kuchendeza ahanshohoza yabana echo bari kurya ishemero eji program niyo shemero kwa noreba abo kwa nija kwa nekwegesa okuba kwasa kore sita keriyo ina ishemero kugira ngo orteke mu projects zebyo hinje no burisa ogire echo waganyirwamo ato mwaka tuba turiyo miliyoni 25 ushanga ati ishomero ryinitaka nangu naneka nse initaka ninge kereziya konko shanga bata ishomero ritashabere kanisa kuyamisuwa kuhinga kugira kandi ushanga itaka ryaho nango shanga barapangisa deno shanga nko mwaka umuntu nabahanke mutwaro nkakinana umwaka gwona yete mwahinga mu binyobwa mwahinga mu muhogo nubase kushanga na staff yatunga cyo kurya so atecho akucara amashomero tushemeye kuba tujya projects amashomero gitu kandi projects twazigeraho tuzireberere as if we are caring for our own. TV Nehinda noja kono mazao naitwe 0200 mwenda 0 ina mwenda niyo studio line not ibiri not mwenda not
inamwenda obuturugaruka abanywani ekintu kikwata kati iwe rori turora oire experience erwingana ki undi ine mbozi ke sora kono tunyumiza na muno mune yorukwatagana n'umunywana aba tutwangire ngubona babi haru abantu abarukubesi imisol nagamba kusigikira nyowe kikakyange amazimo umunywana nankira abikike basobora kubana banyamba baitaro nole na urukuba na jumira kusigikire kike bantu babizemu no kurora kimwe bonne mbera yenyine yarumu mukayirekana munywani oli wenyine we naisiga kandi nuwe yegimo ikizeo nujya ko rotegaitaho aha namba esimegera screen yawe obazeo naito nyinja kalien akande nukwe bintu bisobole kuba nibigero maiso kuru tubagane oituena ebitalibum nabum ebiturabirum kandi ebirukiro win ebiturabiwe mwabo abaturukunihera ngukande nubakubayire nababituyamba orachimanyire ngo namakaga wo gargamu wa munywano wawe tokachimanyaga ahubwo norara munywano wawe orachimanyire ngo murimo kurema no wa munywano wawe echo rachifiraho nunga tokachifahoga tutangaze ni worebe yokoro ino munywani tugambira ko ritizi nito twatayezo hello twakwakira ni mugamba ona sande meda dikigoyera kendo to abanywanyi kandi ibile no sanga munywani nakambira ati waza kurezi aba mukinga bakanditi oraga webare mnunga kigoyera baremedade umanyire jojo kwenyine kanura barugombe nuko atugwa cya rusozi ngani nanyaho ngarabo cya rusozi hello twakwakira hello hello sebo twakwakira amazina ntina mafuta Emmanuel uko mashema cyanje munda ya atogwe no witu munda ya maresh alinda abanywana baho kureba umwana kunywana kurigera akwenda ko mukazi wawe atapenywana sereza hakwenywana sereza ngo tamadautinga dauti heri rugam so washanga mwine bariyo nibazana na imene nibatero buhi don't doubt utera likira aya turi abanywani iwo munywano wabo mpemira hariki wanji chendeza ha volume ya TV set yawe nimba manyamuri yokwe ahamituma muhoraho nkamahira aho abanywano banyu tutangaze manyango wanje nawe ne kiryambeba winga tutangaze manyango wonyine niwo munywano buzima hello twakwakira amoni waterera nkayisebo kijura kabende tutangaze munywano noha umusanzu wanjye niwe mukobwa mwinata twembe nimuri hamwe cyo bashaka kwawo aranaka nayo okay ote muno bale kutere simu mukuru yagamba ngo nakasente kale bukaraba karo muriye munywa ngo baitu no bukaraho wawo nabo mugumizemu omumbereke mukamurumu wo munywani kwa aho bunywani mubabwagumaho Hello nyabo yes nabachemererwa twakwakira amazina ni banyita tumuhiwe Charite konem
Ya, tate nikunda mnonga. Yabare. Anatera muri singiro cyagate. Ego. Mwembi cyate manya bwa hati b'abanywani bantu. Kiganda aho twehurire tuyetegereze. Abanywani hati bakaba bandi. Ati nyoni ndebera nk'abanywani bo mushindo wanjye bo bari kwiza bakana benyuma bakenda kubasabe. Kwenyine. Hati umwana ureba ngobwe no bunywani. Nabwo bwafakaro mukasheshe mazima. Mwani nfasi nyona abanywani tabaragaho mwenu. Wasigara na ruhanga wo mwenga. Ngwene zinarahanga mazima abanywani kubacirako. Kwe bare mnonga kutereza submission yawe. Yebare nanya nimba kunda mnonga. Yebare dia abachikagate baturamucheze. Ubu nabujurizi rangana. Oye. Kwaba twongera akayiriyo n'ubundi roja kuburo bukeraho. Umwana tukatonda wange. Bazao naitwe hanambegera screen yawe akandi. Hello. Sebo twakwakira. Sebo. Tukurire. Hello. Hello. Yes, twakwakira. Yabare kutera tugambira munywani wawe nohogwe mazima nite tukareba koritize zaine tukazikuratara. Ni munywani wanjye n'sente zajyanye tubaho. Yes. Munywani wanjye n'sente zajyanye watu batatuga. Kwenyine. Kwa kuba inemu ogenda nywa mwachi watinemu ozamwa aho yeshitamira. Kare sente yawe gitemu narahanga ahabo kubarahanga heza kubihaho engaro birogwe byasisikara. Ntwakira isumite noti bir noti mwenda noti inamwenda. Tera otugambire ko artist zo munywani. Hello. Hello. Sebo. Wasiwota. Turireje. Omunywani nana shachi. Mbito kutia torochere. So nuhura umseja nko kuyaziro wengo munywani. Yamuteka hazenteze. Hata no sokusanga oguru agambiki. No muko ko bintu birukurungi. Atumanye bya experience nje mingana yibwa gasheshe. Hello. Amina. Asima mnonga. Stewart Chendeza ha TV. Manita Stewart. Kurga yalka artoma wanyamayeme. Okay. Shaye vindi Kampala ayakuta Bunamwaya. Bunamwaya. Kampala. Yes. Mwena banyani kabargaho abanyani banje babyamaho mchara wanje mazima ukatu mnyani wanje ni mama ego mama niwe mnyani wanje ego ndaba kutereza nawe niwe mama niwe mnyani wanje nibamwetoha mamweta jati milafimwe ego webaroka chwa muje agwo kubato antubire babiniwe charenga. Okay, gumiza mneno tugambira udachika tukibwine yonka bubiri. Noti ibiri noti mwenda noti inamwenda. Kisabura. Basha mwe numchika menyuma ya basha batayibanyo natsire bacakanya. Kandi. Hello kashindititi nanyetinye. Hello. 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 Dia. Mwishi wanje tochendeza ha volume ya TV set tukahurira naje. Mazima tutwamaraho. Sorry. Okay, basa naitwe ngabashija simanye bici mabyamana hatishini mabyamana twatanya wakazi. Sebo. Fina makodanka no organize nengo barwe. Oh, munyabe harwo ryo? Ego. Omunywani. Niwe munywani wacu n'amagara. Ewe bare.
amagara gakokuye amagara gakuye z'abana rukamba amagara n'uruhanga bashija amagara gakonka waye sikumnyani mpaka cyawe ibona ko uriyo wo kaboyina akakora ki munywani wanje hano wandiki yakoze waye ndacetse aho bueno twakura abanyakinengo barwe Sasa mtajang tuantu bishechera yabale ikigamba in real life really omunywani tiyumwine nawe nabasa kubatanyine yabale ikibazo kiya mugozi kake allo Sekwachira Turireje Babare kubaho niwe amazina yiwaterana n'umunywane cyo kumugamba amazina yanjye yanyita Robert. Yes, Robert. Oh, we too. Qualities zo munywani niziha. Yes. Kwenyine. Next thing anyuma cyawe tochesiga. Yabo kuba. Nogendo kiri munywani. Okimaka sente. Yes. Munywani. Nobugwa ko mutwaro gumu. Otirgeho. Ego. Akugambe ni 20. Hata ukuzao ndizo miwani. Ukigira mwaka kete ndio na kushonga huko mbanga tena. Ego. Agenda kufika mama patite. Kureba mwili ya ubaba mjana ndio. Ego. Hata abo ndio ndani tunaanza abantu. Ndio kama tukagira kujaza mwenyewe. Ebyo bikagwa nokushaba. Nokushaba kwenyine Webare mnonga owo witu masheruka Shema nindugumur masher ninduga omuri Shema district chanje nyiturabarana na masheruka. Oh kare ninduga muri Shema district omuri chanje nyi omunda ya muresho. Edakika zabana na mushanju obwire bwa murana twabutahiriro bwa bitsinsino konka twantshenda kurra ntumanya omunywani nyina matsiko ngokwe niwe cyakuhiga no sibakashote da wakashote ana wakaso oguresha her kusheti na wajugura akakote nkaka osha ninga kakutiza atakubuzabuza obutagarika katunga mpaka kagwerayo kandi ubuko kakutiza na ibintu bihingura no kutwatakabaye kayo akuri byo kusoko bigumanga yire no keraho bari tutongera kwa tsima byo mwena rutiterire simu kandi experiences ezimatohereza amazima they are heartbreaking wanohura abantu bakehwamu ebintu bituriyo ntubazaho bino mbabirora burora ebindi bakasigaliza kuba nebabihuriza sasa munenyo bitu ntuguma ngo mugume habu kuba life must continue nukweri yeti nyine mpangara hayampandikira majeta inedi ya jat mami you consider someone a friend when you've built trust shared experiences and genuinely care about each other and it is about mutual respect support and having connection that feels real so omuntu awo munda ecyari kugambira hari yogo munywano wawe nacho ine kwa no considering abo ko omuntu awo munda taka kubihaga instincts zagira ngo anko kana woro mwine kunka akita makine na tekwa kubana nuwa yakozere neki aho nubasa kumufeelinga kandi wabura wajeta utkonkana nkana munywano wanje ukahura umutima gwo kutebeza ngo nankana munywano wawe nabwo taguhakanisa mnonga akobwiro bwindi nukugamba amazima connection that feels real. That's my God Inedi. Thank you very much for this submission. No munywano wanje ni Yesu.
munywani wawe nogwo akuberaho na naho uri kubota ryuri abitutambukize amarugo ganyu tugakizire emitego yanyu twagitambuka mbana niza kushohora mwo yagamba totashora ngo munju mpaka urahangara ndugire muwenka we konka hasigara emikago ogwanje no gwawe winereve yuguruho nugo baso utahikaho hitwantugamba mukama yongere kuba nitwe ayongere kutwebembera tugire rukundo itwegerera twene twagera nabatahi bitu akagira owahonokaho konka kurganera izoba chondoza hurro muntu wawe munda gamba na ruhanga wawe akwereke kishitire obe nico watiyambuka naco nyone kwe nahendera ntyo kanyo munywani wanje ni mama Feva aro nyaho tine unataho munsasire igalati weke ogamba cyake nyone wo munywani wanje aciwe nakubugamba katumure usagarukana bitsinsi no program yaberi sisemuka na hate